cobaan review di mana kita si hayam diaduk aduh jangan anjir tegas belum teh pentil nah itu teh anjir bener kira ya pasti aing goreng aduh goblok geus bingung udah lah alhamdulillah kurang cobaan review di mana kita si hayam diaduk aduh jangan anjir tegas belum teh pentil nah itu teh anjir bener kira ya pasti aing goreng aduh goblok geus bingung udah lah alhamdulillah